sinunod kadagotong Jesus nasondiho aso ko irat sinunod kadagotong Jesus nasondiho kadagotong sondiho di Jesus. Kano misisa takad iswang sambayang kinarahingan isong kanya sorga kung si kaudat kasuaban diti insan pakagud kano yahay kapagyampay maya dat kay sisan na sambayang kasuaban iti ikalansanan dahay mantadot asan nga piramutan ikombalutan dahay kadaw nga kanud kampay kanud mamong gisom dot inapahit boros-boros nu kawaya di panambarasan panatalayan nanti nga amu arubat. Tinasambayang dahay so ngaran Tuhan Yesus. Amen. Maboros ako sa nang kaswabon kumadatid insanan bayno na pohom ay tolu no po miso tadaw tulan kolimo. Puji Tuhan tu nakaim pupusto kakagutit iti tulan kolimo da taon da bayno. At ako po katilambus iswanggot panambarasan sobon bayno nga orahyan ako dot papayla pakagu kumadatid insan miagali na retan dot iswanggot kay si Sandy Tenu mayad bacaan panatalayanan miagali pinaumum dit pangara panatalayanan dat ay SDM Mission Sabah Pastor Justin tadaw na pasuab nga masapung tako musik tu pukul 4 si tanga tako pohom mimpun na suab kay season na dati ot siaran dot suab tu acara komuncak kadidon Malayo dot bacaan panatalayanan mampai tako dit siaran dot pendalanan isuang geborosot bahasa Malaysia. Montok kagi kagud kapailan dati nga isuang got siaran dusun ministry mimpun da 2 hari bulan ay kasimbanin da kagud ti siaran toko mongoy kaguliin da kagud bobog kolimo jam kolimo da misusuam umbalan tako manginiba dat musa nga kaubasan gya musa gyari bagi timpunan po nga umbalan do nga korikotin dod senja momlobi nga umbalan tako ay talun na pada minit kago jadi ina panday link tumanud tako Zoom teko tumanud dot YouTube teko Facebook nga manto ko papidod ay hiri group ngay yadi otuong kakitanan kuturas sa hilad page nga ako kuramala ay kulam na kurla tu atuong intay ko po menuhat kabaling kahang ay so ida hoy atuong kamting kanan kinitaw mo bah may ta kapatilang buso tulo na pa panambarasan dati kaswaban do bay no nga tadaw kokotuan di piandadandad to soro dadi ti suminding got tadaw kokotuan nga yadidit ay di aduya kapid iti maya iti siaran to ko nga bayin no po nga ay tadaw kokotuan teko tadaw kamatan montok kot wata sa Sabah
Jadi montok kot sera nupot oray tanlet tadaw kokotuan nga nunuhot osorow dati. Tadaw kokotuan kanu po nga gumu no ratu cantik iri tosorow gi. Tadaw kamatan sugandoy. Tadaw kokotuan mo ginum iri nohit kaubasaned iti taluh natit isuang kasarig ginawa tokod oray tani ti kamundet tadaw kokotuan. Teko tadaw kamatan. Di puasa ginawa ko kita laturas kud atuang ay. Kinatuang kinatuang matullo. Jadi oray tanupot taon wagusina nusuang ginawa dati. Haros singa-singa ka. Ino po hihilod gereja mangkulat di hari Sabat nga ino po eldah dahil nga mina nahakot ay khotbah tanganak. Nunundohot taon baru sina nununa harad antakan bodilan na po nga hinggot gumud kita dakong antakan da taon baru sina gumubodilan gi. Singa-singa haraang pau ka. Hari raya nuno. Haro makan. Iya di hari rumah terbuka. Kirismas jadi na aramay ka piya karangahan da Kirismas. Dan orang auto kaydid perayaan orang Kristen ka nga ay di kapihununggit kaubasanan to ko hi. Kirismas kana bunda nga haro inda aramay. Dam aramay nga haragayt ti kadiri dompok bo. Hirihit aramay di. Ino padandet aramay ka nga aramay daw giya. Nga haran po day ti kam susuay no dihot ko ngayon. Jadi ilo na ngayot sayra na po ongoray taniri nga na iri nondohot ay mimbulay isuang ginawa dati. Paing kanagilong ngaran-ngaran mo. Sa kira na po oray tanot ngaran to ko. Samin sikir nuta saraw no. Nu asaraw oray tanay siya gi. Paulus Pilo. Iya ti siyo ka. Ini tangko basanan nga. Inagi tangarat-ratot osorow. Biun magi. Isyo hi takasar main bulakan. Sakirad iya dinaki. Jadi tadaw kokotuan. Baino. Kon ko pialaan dot ay isay bobo sa alumisid dit tadaw do baino gi dihilod KDC tatap na haroy rumikot haray mintanggot siaran langsung mangilad isay kamanang. Iti kasari no po kamanangot ilaan to ko mo. Miyagal ko nuno po ipialaan, pisangadan, mitumbuk piyang ha. Isay di nakamanang. Isay di nakamanang. Ngayon ni ilay isay nakamanang. Sabungayam, isay di nakamanang. Nuno po. Nga ini kamanangot ilaan. Main bul, isay di nakamanang. Jadi maya da panambarasan dati dat kaswabo na bayno. Paingkuroh nang kudihot ay kompokon kasunsudon. Tay ko ay pang-akhir diti panambarasan dati maya diti bacaan panatalayanan. Intangan to kono pod hiti nga ay harati kamoyen dat kataadan dati sayra dat iyati na pa nga no katutun di Jesus. Isiyon nohot
guruh dati, om nagi gampang masih dati, haroh pakasari ot pengitanan de isieun nga pinapapak dahil salib. Isieun nakadawhit kanu papababang kebon tugon, momoruhang kumadati makota di otorimo. O insanan dati mantad di longon daw. Longon di miagalidi ipino gawoy dot mamarakat di murid-murid daw antakan dot isieun nga tinumakad dahil suruga. Iri nigi kadawhit boros do mo boros do iyoho na po nga miyampay ako do kau gisombot kompokon do pamagunan. Ini kadaw iboros sidi nga isya ni kadawhit popolambus kumad insanan toko ikarait dot kapisanangan kinorikatan do kayo mantado kay sisan dati. Isyo hi pinapatahak ko koposian daw ikigatang mentok dati maya dot ay aman bolio piri kanud popoinsid da ginaw dati dot ay trumikot kumakinorohingan manungag dati isuanggot pertobatan monorimo dati timpu dodondo isuanggot kataadan daw. Songkuro naku kolisihon di siyo kumadati moydad ino padadi kapurimanan dati melansanon dati nga lobi kagayo komantadit osorow do tangulun. Kita dati dahilod ay ino pohit kinompokon teko komuncak timpak konuluh sakira nuluhon de kinarikatan di Yesus iti pamagunan nga kinapatayon hinggod iri na pa nga minanahak dot ay kaydu to komantad dot kogos sot dosa. Ititahak siya nga piri bayaran okon kagatangon okon no koiri nga sira pian nakataka di siyod ay hilod surga nga boros na po siya miyampay ako dakod gisam mo kalimpupusan na pamagunan. Monopot no mo ti siyod di nga inapoy dati da kapurimananam ay tapot tinangku di kapiyad hinay siya ka. Kombal to kad ongo sindualan ongo suhat kanta kandet kamalangan da italun-alun ang ratu to kono ongo tibas ongo sindualan hirinan daw muhat hinggo na dihi kamoyan dat miyampayo kuno kod gisambo kalimpupusan da pamagunan ka. Ay mati magidu itu hot to kad miagalid di lobi pendo right iti kalidasan nga ato kay ogumu no hot ogumu to kay ti sumakit. Hari na ko di dat ino pa di batas sa kinarahingan dat miyampayo ko dakod gisam mo kalimpupusan pamagunan ka nga tapat to di kapirid iya di ka mimbulay mati to hatat iya di sayrad kapuriman dat kainggoritan pamagunan. Nga ino pa hi batas sa kinarahingan di nga paintapot. Orikot mati o timpu dat iati na po nga painsuang giiwalay dat pinabatas idi. Hilo no Yesus siwayon dati idisan dat bawang di muyung-luyung mantad dat kayonon da kinarahingan ipapoyloh kumadati maya dat pangahakan daw santob no pod it dati ay muayan. Hinggo dat isya na po mangahak dati dat
papaymagon da kaboboyohon dati. Hilo nandad akita tokod imonikid kayonon dit kayu-kayu dahirik kayonon dit ongalumis. Nailaan dati inapay hirit tanga-tanga nga haronday kamoyan dat pohon kehidupan. Hilo no kakito toko miampai pangintangan dit atarang do kalumison Eden di numan tandulyo. Tok isay dit sisuang ki. Moy nagiintang got ay kamuncakot tadaw kokotuan dot ilok kidi isi nga siongoy tokoy da. Iri nga siongoy. Lobi po did rumikat ta ipamagunan dit aiso no bohiton. Siongoy kopiyo toko da. Inapay kagayat kago dahiti nga hiri na pakinanandi tanga-tanga nga harati kamoyan dat pohon kehidupan. Teko pohon hayat. Nailan dati dat antakan na padit nakadusa hiti tulun nga inapay pinagaduhan dat may gawoy nga iti kamoyan dat pohon kehidupan. Nga inapay't apo nakadusa hitulun ay mo tinaray tandat ay aabulih dat may pangaganod di pohon kehidupan. Inapay naraytan nga inay pohon pengetahuan baik dan jahat. Nakuro tu kanapod dit kinarahingan nga kadagi sa mumuy gawoy lo pohon kehidupan. Tu namutin daw matay ka. Iyon dat kinarahingan. Okay? Haro nagiit ay penjelasan do narangoku nga aku po nakakito, aku po nakaihum, ulong pa kukura kapiyo atopot kamu nga sekiranya padhara ipagilitan dati dat nakumbal na nakarubad di ayatom mandag yad ako copy paste manto ko akito ngay dati. Naraytan dat sayra ano pa karikatan di Jesus kumenduo nga akira panom iati no pa nga asimbanan. Hinggoh do ino po matay nga anon do matay. Yadi. Nga iti no po kaboboyuhan datim ay mati kasimban. Karikatan di Jesus akan kamanimban dat kaboboyuhan datid it gampalas to kono pohom tok tumitik ko pondod orang jujur ay so yadi. Guntogod to kono pohom karikatan di Jesus kumendo ay manimban ni guntogod. No pa ngay irih pagi kakuaan dat ay pususon to katit kaboboyhon dati tu inapay karikatan di Jesus nga akan kamoy panimban dit kaboboyhon dati ka. Inapay tatap na naritan nga imatay matay. Iri. Jadi paingkukuran dati size sa tinan. Miagal lo po di doho tu apo nakagayo kopiyo apo asalaw no bo nga agayo no gumayo tundo ko manggo ko paingkuro. Miagal no po do kayo tu angaranggom minsiriba kondod miagal dahay ko paingkuro hingga tuhang dati. Harohot ay penjelasan do norongokud arait ko iri. Nga iri iti kamoyan kud insan po pailon kud aku po nakakita dit ay panarangan do miagali dit tulisan ro nubuat nga haron na pod ako ikakito ay pailangon no dako kumad painsanan to ko. Kano pod hiri nga manto kano pag ilaay lot pohon kehidupan
nga ino pa'y round-round nga irinahit menyembuhkan bangsa-bangsa kah. Jadi hari karaitet irine momonsed iati no pondo nga mingkawas kah, mingkawas sumiaga liadam. Kudi na kailom otopot kamo, nga doho no po kapurimananlom sontob no po dibohiton no po magunanom ay ilo no hit ay pupusan anta kanilo. Magira magirorompok to kono patudit anta kanid di ko pengkuro. Nga iho nga aku orayan akawas kapid. Uy tompula langgoy kan. Nga isay di no kailom pengkuro ko ay lanin do kasuang lah. Dahil la suruga ki. Katilambus makisusuang to ko dadi tinga ay man to ko po andadon to ko po tu kano po dihiti nga kuri natimpu aruhay no. Aruhay no mati dat Yesus na po nga rumikot damoy panalamat dati. Tanganak kinorohingan. Om manahak nagi kadaw kumadilo dat kama da koposyon di amu matay. Hinggod inaponday iati milod matay nga amatay. Ilobong-lobong nga awkab. Ilo ina nga patay nga tumungag. Miyampay dot boros dot nakamanang. Hinggo no di ngay isingot iti kapatayon ka. Ilolobong hinggo no di ngay kinamanangan lolobong. Insanan no po'y otumbayaan da kinorohingan. Osatia kumakinorohingan nga otungag miyampay tomodon dat anon da harati kamanda matay. Ino po'y kantakan da tulun dat ay timpubay no iati nga tokoy iti no mo ti kapiyot matay pod da si tokot ti. Piagalon no pod moda si kinorohingan no moda si matayom moda si naging matayot ay kagumuan no pod da si toko. Iho nga moda si matay. Pengkura komoyan kud moda si naging matay ka moda si kinorohingan. Asaru tokoy momonsoy dot ay kaboboyuhon dit ako piyon to kokorohian da kinorohingan. Iya di mari. Tu iti no pagiat duo kantakan iti karikatan di Yesus kumain duo iti matay nga beriman to koy naretan dahil kitabot rumikot ti Yesus kumain duo ka. Nga lagid lagid beriman to kod iti no pamagunan nga hara kapatayon. Tu ilo no kapatayon nga haronod itaguangan dat koposyon dati. O kitoh dati. Bahkan mungkin awayaan dati. Jadi moda sih tokono gidi matay ko moda si kinorohingan. Auruan kapiyo to kayo mangkud moda sih nagidid pastor ko moda si kinorohingan. Pengkuro moda si pastor. Miagal ka hari Sabat. Teko Vespa hari Jumaat. Moy na dilawati pastor. Nga mintong podi tibihi tanganak. Oy, patayo ko pinakod. Hino no mo ti pastor. Pisoko ko pa dako hino ni pastor ka. Isa di podo si tokod diri. I pastor ko kinorohingan. Manaw-panaw tokod misun-lisun migup-sigup. Korba di pastor hiri Tangralan nga toy ngud tomod po. Nakuro.
Madad kita monigup kumbalo ko'y kadaod ay nangatandot hari jadi nga akon ko Adventist it minagangat. Isiso di meja dahit tetamu undangan gia. Itambalo ti sadi nga Adventist lagi nga basis yung manginom o basis yan aramay ti dahiri dompok nga hiri di ko taguangan ko patunuyay no di tuan rumah it santim na ri mo kanas yung mintang doho kanas yung mintang idit tuan rumah kaila kom no di alasan di siya kasih sila untuk kasih panas-panas sini ka inumo na diri taguangan no nga modas ragu-ragu hiri mo sakirana pod ako hinadiri hom akan nakasantius iri batius-tius isay di poda si dati diri tulun ka kinarahingan ay ito nga katua garaja moda si takanagid Edsan Salumin katua garaja kamoda si ka kinarahingan kaubasan lagi momo sa ito ti karaton-karaton tay ko kopion to korohyan da kinarahingan nga misok-lisok nakura tu misok-lisok modasid kita tulun sa pitulun kada kailaid kita kinarahingan takoy kalisok iya ti panampakay dati sang ilanggoy ito kay kita kinarahingan iti suhuan sumambayang ay kalapo sila tapo daw sambayang lumisak takad paingkuro kita takay kinarahingan nga iri na gid isay pod da si dati moda si ka kinarahingan ka moda si tulun kada bor sa kapatayon tulun lagi nga poda si na dati dawlo na gid iti kamo na kapatayon to nakita na dati bukti karikatan da kinarahingan oylan takoy beriman takoy daharo nga kaubasan ta kan pagyatim inapohit katumbayaan dati nga kito tako po matumbayaan lagi kadi di Piturus isay gari di Tomas Tomas kay Piturus jadi ay tumbayaan ako dat ilo na dahit parlut maya na pati panambarasan datid kalimpupusan nga haro hidati kamondat I will go dati kamon pa nga patut moda si taka kinarahingan lobi kamoda si takod tulun sa pitulun moda si taka kinarahingan itimpu dat iati na po tumakad dahil suruga ino po higet dat kota da kinarahingan nga pahingo ka iyolo na pait minamagompi da kabanaran nga sumuang ilo ni kamon ko dite no dat iati na pay osatiha memelihara kebenaran sarahon na dati la kamon na memelihara kebenaran kamoy na po nga insanan to kono pati nga nokoy lo takod right ko kebenaran nga apo ilanam ogompi toko insanan no po nga montokit ng kasawo insanan to kono pati nga nakasawo nga ogompi toko di sawo dati kamu ka tuhot to hilo jadi insanan to ko nga nokotori mo takod kinarahingan menerima Yesus Kristus sagam pamasi dati nga hari na kud iati na po nga momogompi tokotit katumbayaan no kumakinarahingan satu suara kok kita kulo satu suara nga osaraw kunahit 1, 2, 3 satu suara
Irinig dito saraw ilo na kumondat tadaw kokotuan di piandadandat gi, satu suara saraw de 1, 2, 3 kah. Isi so pangkis dati, isi so boros toko, lobi kalumis komantadit, sinding-sinding go alumiset nombalan dati norongod maya da tolingo dati. Om ipiay orongow mo boros, kano iyo kayunay na barakatan da kinorohingan, suang ko nadhiti, kayo nandit pinaharo montok do kayo, inakabatos at antakan na hiti takbo pamagunan. Ino panday tulun-tulun dot ayit no kotori mo minamogompi dot katumbayaan. Nga kotori mo nandod titungkap diolo. Koposyon no po diolo nga miagal nando kinorohingan. Milo yolo popoylid dit makuta diolo dahiri gakod di gampamasi. Om popaunih na gitu union. Koponu dot suruga miampaid sinding dit olumis. Bah, tau kay. Kuy kaylo mau reading. Kaylo inda kapyo mo magitar nga ay asampin gi. Nga siumbala dadi ako kurah madi kapyo it minudali di kaylo. Haro yung matigatit ipagilitan datid miagal ko monondig nga lagu 1 kanto nga koni makinonghon lagu 2 kano nga koni lagu 3 lagu 4 ano kaylo suminding nga kada toko kotongob seran o gompi toko kay sisan dati kumakinorohingan ori ko tatimpud iati na po nga kono ka olohow toko sumuang da gerbang sorga to kom isinding dati di takom balo norongow ngamilo toko suminding sinding-sinding ko wagu dit toko kumbalo orongow ombobo sa olumis ka iti pamagunan gumo ila sinding katang olumis among irodom pamagunan ko idom minamangun nga antakan no poloom ayso nohot sinding got lobi kalumis ko o sinding awayaan dati kumbalo kuno gid isuang tinipi kodop koipid lumis so hisinding danorongaw nga tumbayaan ako di ino pa isinding got antakan nilo lobi kalumis kumbalo oipi dati asimbanan nakantatit iti suara katak iti suara bonong iti doon daw hilo na pod olingasan disembuhkan oli pohon kehidupan o simbanan tokod ay kinorohingan ongolumi sa kantatit boros-boros dati say no koylod lagu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 isay no koylo korikatid suara hopod hilo suruga ilo nagit lagu 1, 2, 3, 4 nga to iyo pa di kiri-kiri hono ginawah datid angkat teman tadi lah sinding nga noritan da hiti tokom ayso nohot kolobi idiloyo rolow antakan idi nga nu kadid hanya mimpi tako potid dondo kada tako paginipi hiti tako po pamagunan may tako no patilombuso ot kaisisan dati kuma kinorohingan noritan da hilod ino pa'y tulun-tulun dot momogompi mangigit iti katumbayaan nga ilo no matiit noritan dot kono sumuang ka kada tako pamusorod harati tumitik tumitik kot asalamat ayso komon dati di
kada to kono pamusorod, oh, ay satia i walta Willie Hillo moy ako panda tahid dat moy ako panda tahid di siyod karikaton dat ay kumendo ay so iti di ay so komonda tumitik suway ko iati no hit momogompi iti katumbayaan. Agat pialo pomogompi dati nga noroy ipanambarasan dati iyoho no po kadi Jesus nga miyampay dako gisom mo kalimpupusan na pamagunan. Umano pa nga ayso na dadi hot it sosol dati. Ayso na dahi paunayan patumpolihan dati aya susa na ti pamagunan dat ako na milo ka. Tu haron no batas si Jesus sendiri kumadatid miyampay siya kumadati. Gisom mo kalimpupusan na pamagunan. Tatap no gisom mo kalimpupusan na kaposian surupo dati. Gisambot Swiss ajaib miyampay kinorohingan dati. Okay. Jadi I will go santa bidit ako pihunong na korohian na kinorohingan iri na day umbalan dati dot munongkiad tumobat tumobat ngay toko dada mutahar haro po kasiwatan toko. Tu dati ay lanam sayra ilo kamoyen na kalimpupusan pamagunan. Nagidati ay lanam sayraot kalimpupusan iti pinuhobo dati. Ilo na dadi hot kaporluan dati momogampi tumaguang ditit kantakan na pamagunan dati pudon do. Kada dati lihuay Irogon isyon no hit monata sa mogompong dati mantad pa di Adam ihawa monotos isiyo gi sambudan do nga monotoskopi mo ti rogon gi tu isiyo nga kailod itinapot kalimpupusan na pamagunan nga aruhay no. Komondot santatas-tatas ta naman sang gongus-gongus ta pati monotos pagi. Santatas tas ta na pati iati nga monotos. Rogon nga monotos. Jadi dadamot ay monotos ta ka momogampi ilo katumbayaan iso na po mila datid wonsayon dat kain samok ta kakasari kumakinorohingan nga papaindalan to ket ti panatalayanan. Sayra na papaindalanan to ket ti panatalayanan nga iri na mila momosed iati na kinorohingan nga samok kasari. Mantad da panguhupan da kinorohingan iati na po nga kanu tokod mo na libamban santob na po dit tu umbalorogon da mamarato dati. Pahitian ta kanati panambarasan konsikaod kinapagyampayan dati kaswabo na bay no. Kanaw misisa tokod isuang dat sambayan. Kinorohingan asundo isuang kerajaan sorga konsikaw dat kaswabo na bay no. Insan pakagod numano posikay o katumbayaan dahay ginawa dahay di mumbal na siyodop mumbal na lumakod mantad katumbayaan no nga nakapurugag yahay mantad kapuri mananid di mimpundat kaswabo na bay no yahay na po nga mumbal kagu dat popondar kaposyon karuhanian dahay pomogampi dahay dit ay pagangatan ang boros-boros nun gumuli kumadiya. Paingkurop yang harakasari o kalumokon dahay lobi pondod mantadot ay tuong balorogon di asarud mogompo nga mangimbayat dahay dot lobi korohian kiginawa kumakasanangan na pamagunan. Nga sa ninarod nakapagyampayahad isuang at bacaan panatalayanan norotian dahay dot santob na po di kahaharan ti pamagunan nga pinalasan no gunon dad isuang palayanan tu okon ko hitihot ay popian dahay kahaharan nga hilok kerajaan sorga. Insan pa sumambayang kumonto ko insanan makikinangaw
maya dat kaisisan dahay saninaro ditit. Ait bacaan panatalayanan, hali piad asaru moninduol lagi nao dahay, karuol lagi nao hitit boros-boros nu, harna gitimpud kapanganak nga kagumuan na po nga ikanod mong isasamod dahay, maha dad pasimbanan na ginaw dahay, dat minsomok rumikot kumadia, popondar di santabit nimbulayan da saninarod ipanambarasan na panatalayanan. Kung sikaw tadaw do bayno, tu ahakan no had iswanggot tindalanan ko posyon, nampunanon lagi dosa dahay, moy da sakiran olohaw no had tadaw do bayno, maya da kapatayon tay ko karikatan no, nga paingigit ti hadit, katumbayaan pumadia. Sayra da karikatan no, nga insanan no pay nga otood, kapagiruba dahet turos sa pituros, iyahay na hit tulon-tulon di lahawan no kanaw sumuang. Iri na dahit iman-imanan dahay, iri nagi kadawhit lansanan dahay, sayra dahar panghupan no nga atumbayan ni haydat ay otari mo dahay ri. Alimpupusan na datit kainggoritan dat opurimanan dahay iti pamagunan. Iti nasambayang dahay, mandahay sarao. Madia iso ngaran pa ni Jesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati dot kasuabon na bay no? Sanong-sanong ang dati magindalanit ti tada kokotuan di tadaw na bay no? Hingga no papakayaan dati nga tumbayaan to ko dot hino kasarit pangahakan na kinorohingan, isuang ganun no pakantakan. Bahino ko po, kapiruba to ko isuang ga Zoom, YouTube, Facebook, maya dot ay kasinondoton dot kaisisan natin isuang at bacaan panatalanan no kasabon na suwab, maya dot payo kita dati kapayan o mantub ipapaindalan di siaran aron lagi kita kumantad dot panangisandakan. Nga hinggan no po kasuangan dati suwab kapag yangis-angis to ko kago. Hinako po.